ya ulusani we Kalonzo nondo Kalonzo be mundu mathengeanie itu kazi hii kindu kimwe kiketha kicha pata muno katika wa muiwa nyene enda ungamona na ni utabize baneza ndio kutwa ute kana nicho kitumeta wona Kalonzo aungamete enetinga 2013 na 2017 na ndo lazimira wene mundu nendo kuri mundu ayamo lazimithia ona agene wekala ande akethia na akazia nyene nethia na akirine kwa na nasi sengale kwela ngona yiwete kindu kila nitikila na ana chongone yakwa na waya ache kindu palangwa na paiwete kindu kila nitikila na ana chongone yakwa ningale kwa inetinga na nebongu kuya ateo mupakela peisa upindua ateo ila peisa upindua pe kindu kimwe yani pe kindu kimwe muno wasisa muno kivuge kwendeka kusigwa muno ndicho kiita wolusani na ula nende tekulanya ati ni azimio kana ni UDA ala mena woni ubwato tothengeanie wa ngaleko ya unga wolusani ula mawoni mapya alama mheshimiwa Kalonzo na mweso wemina oyumala injuma lokapiyo pe kindu cha watu na hizi nitikizie akodimazi mwele pe mwazi ati tikeza kuosa akamba kunena na wazi omwe takweva mewaipa chule yana yolwa yana niketekele akamba kunena na wazi omwe tikuva mejamane kemo na chune nene wetie na azi ati mungu onga bana jamake ya na yonga manake ya na yonga bana endi twambe neno opo waba yazi ulu tinene te azi ati tienda twambe chama kigeti ongavana na chama kigeti MP ateo indi untu inena sindu sia Kenya yonde yutuka bandu bamwe ateo Kalonzo yuti unena na ke jamani tikapuwe chama kwa Kalonzo ailie ni waile kwa yazi ati koni jamani kedo awaipa na kindu kila chapata nyengithi kulangu thio nanga twika nelikazi mio kana nelika UDA chama kila ni kita wawaipa na kibo na kiandikithie kinengo ndaya na kikale kibo nundu kina yumbe asante haya nende nemwethukisia ne mwanena ne savio sanzu ne nende wondo mukwithukianisia bai kutila mundu ngende no nena twithukize mwenende na kiasiata nundu maende no nena nende movia muno naona motuma di mokite kwithila ile itatu kenda imwe 5 na inde twitha na madam wa graphics yetu Elizabeth Kanyiva ni wende na kwikia baungu na mo soma no kuona otumani wa kuvitete baungu akio kwa alama TV and ma radio no mwithukizia kana mbozo masoma motumani ma ile itatu kenda imwe 5 na ndio sasa imwe 3 andisoma motumani angi ma Facebook na YouTube twambie na uyo yasia Mutongoi TV Kalonzo ndosioka netina amwite chavyu Ruto ni wamanyikie uvungu athana mbesa sioneka sienda ava ninyemesha ngalekosia mwambani haya erasa zina wa MUKAMBA ti Kalonzo ni atongoi alamenda kuleana na utongoi wa Kalonzo na kuyendea maunene sinoni wake FM nina okwata mbau ni Kalonzo ni kwiyo na kweo ni Joshua Pipeline Nairobi kithukuta bya tongoi asu manenge Kalonzo ndaiya nundu 2017 twanengia Raila kula mbingi kwi Nzaluo Kalonzo akona kura mingi Kenya wote wanamtaka kwa nini wote wanamtaka kwa nini ni Daniel Nzuki ngalikosia hapa ipo ketheka ile twaketheka yaliwapita sindwele tugange ajayo mwanya wa Kalonzo na Raila yu ndwevo na halike kwa Ruto Jackson Mutiso ni Mombasa kuli ambalo ka ena ukweli wiva kana undu Ruto akuhathana akatimiza nundu ve maundu wathanie na ndaika mheshimiwa ambalo ke ulwezini yako Kalonzo ewe vote sia akamba ni 1.5 million na haitampeleka mahali akamba tuko ne block kwa azimio Kalonzo mtu ukosana na bibi kesho wanakula pamoja haya usune woni wake kithukuta vya eniasu maku kana amwitu nimo makona amwitu nimo mekula mbingi na tukauma na siana situ tukakonia Kalonzo kuma ekotwasia otomani maile tetu kenda imwe 5 kana some otomani yangi ovo nikenda ne sioke ne some otomani ma YouTube na Facebook kwa mituki na simu ambe yokona mbaloka ujue Ruto
aendi mahali popote nuoni wagene na atavieta wata erasa stavi atongwe asukana no Kalonzo wina andu wete kisiasa Kalonzo no wina andu wete kisiasa na kutetea atongwe ma akamba mena mathina akamba ni akamba okay ni mulawa ni kwati wasia ni mulawe nondo wa mawendi menyu Kalonzo nowe haya usini woni wake kane some utumani ni some utumani ile niona mambe osemba ni Evelyn ni mulolongo mini wa Kalonzo na inyu atongo imanyi onenyu mukavi kavandu mweti wa president indi umukwika na woto imweka haya utumani wamudia oni nasoma haya Honorable Francis Maleti tosha kabisa, God bless him our incoming governor, lakini hapo kwa Azimio no way UDA tosha Dorini Makena katose simu atawa huyo mukone aya mwenda musenza tose simu hii tose simu itatu kanini nenga simu itatu yambe ni yao twende kesi mwene ende no koneta simu hii hello ya ndio kwa hiyo kesi TV ni tafadhali David na Mukamba hello mambe ya tabia yeba confusion hello ya kwa diata kanini hello mutongo inde oya kanyata bau na inde ni kwa dia ndo mazimo 0753986233 0115862950 hello mutongo aye kana ndo mazimo ino na mambe hata bya ndogo tose wa mwiso tose hello twinena nao twinena nao hello twogwewa ai eko yithukesia ndeke gwithukesia aya hello mutongo twinjaribu ya muthia hello mutongo hello ekela bau hello mutongo hello twinena nao hello aya kanini ando mazimo omonde mena tabia ndogo ando mazimo tafadhali tuko na isi ndonesa tisioke kuende aya tuzioka bai nizoma otumani omwe I foresee Raila finally saying Kalonzo tosha third time watasema amepita katikati yao tuambie baba maliti pe rastas begin waweta cha musimamo wa Kalonzo in terms of sera sake na no ibwata ithenge either nengale ya oda kana nengale kwa Azimio na kindu kimwe ni si nundu vindanila na isirikalini Kalonzo wa isirikalini na wasiani si andwa on the Kalonzo ni with the service nda sapio katika serikali ona no sindete Raila kudona service nda katika serikali Kalonzo ni with it very consistent yoloa kila kita wa 24 hour economy na ni wetu nundu katika vision 2030 pesa beitekie na yona ni kana tika improve economy ya Kenya kwanza tuka improve security their production ya Kenya no yende 24 hours twa ingevia production katika ndea ya Kenya production production output katika ndea ya Kenya na economy ya Kenya ni kwende mitukangi no isa idea embanita employment company lezi employer ando maanaeli mepembi ni ma employee ando maanaeli ya 5 kana maana 3 ndo work with the shifts Kalonzo with it very consistent on that kila kingi Kalonzo with it consistent na choni issue ya corruption no nenete na no express ya very clear akazia we amena utuika musumbi wa Kenya akaokitana na corruption kumini kwa yu asisia ngaliko isiele nye dina za kuiwa mheshimiwa Ruto ndiye wali express na sa yuloa corruption ndiye mheshimiwa Ruto ayazia mimi nikiwa rais wa Kenya Luzundo express ya amount nitapigana na ufisadi
kuhakikisha kwamba hii model yangu ambayo nasema bottom up, nimepata fedha ambayo nitapea watu wa chini yaweza kuiwa iwetu. Lakini wedukizia Raila nune express hiyo very clearly. Anasia mimi nilikuwa kwa serikali na mimi najua ile mianya ama mashimo ambaye fedha ya serikali inapotelea, na mimi nikiwa rais nitafunga hiyo mianya. Kwa hiyo unaonazie tuyange wa corruption Raila na Kalonzo nimeukwatane uloa kuungamia corruption katika ande ya Kenya na waasisia in terms of economic development. Kalonzo ni very clear kana niwezi employment creation ya leo create wa mituki wekia Kenya ya tuika 24-hour economy. I'm very clear very nag ninaona ime express very well okay ni clear nayo. Kwa unye niona ayu ongalila in terms of ideology. Kalonzo to na kuengemea na wona ato na ulika kwa mituki no ino ye Raila. What I don't know ni kana Raila no asie Kalonzo tosha, lakini kulinga na wala bikiwe na azizia body language ya Raila na supporters mark ni kana Raila no mpaka ndebeni. Lakini wazizia also miaka ya Raila o kama mbalo kawa weta nundu we okendo wa weta either way ndiko na Raila nake alitia kiwela ki for a long time no ndo miaka ndo na nange mundo bina ndo na bina kwa nondo miaka ya kuya niona Kalonzo an opportunity at the future na ake position neza nundu Kalonzo nuna mbobicha miaka 70 neza 67 around 67 around 68 bao ake position neza kabisa mulengo lo nolika Kalonzo with their itina wa mundu lo no tuka president wa Kenya ye no tuka na nditabia kambo na nienda ni very open party question ya support Kalonzo. The question is ni tu support Kalonzo lakini tamu support miaka 68 lakini kwa undie wrong lakini tu amu support no kuete kivila cho sumbe. That is where the question is. Tu amu support no kuete kivila cho sumbe wa Kenya. That is the question. Na hicho kitu mitu kula siati Kalonzo tu kwazia embiwa no kwenda kivila cho aile kwatana na mundonge na tuisisi kula sia mundo suilo no et nonge kula sia mundo suilo no et ukethea ni maethe wana kula million 10 nondo isio sietuma mundo letu kama sumbe ya Kenya. Asante Mheshimiwa Malete. Mheshimiwa Mbaloka be musisi wa kudio ya bondo asu Mheshimiwa Ruto kwadana shua kama mega nondo no adana mondo maingi na ndeka. Asante twambe kwambia na issue ila ni iraisi iwe ni FM yolo ideology kuda ye common nasie kana peki ndo tukita media creation omonde la tu siasa ni na siasa ni mesiki u no sawo ya sia opponent wa kukelo na ti lazima kile kichago lakini ukakesa obia nikenda discredit with the nuance ya max ukitumia kumu slow down. Okay? Na kumubua. Kumubua kwa kikamba ni chuchu. Kwa utu asie mundu la mui no la musomu no siasia lo kiweta wa kina uwo na nenena ki ni twewiende to ila Raila wanene ye uhuru ayetia kivela ni twewiende to ila uhuru wanene ye Raila mayetia kivela na wasisia oyu undu mekalanite ni kumaanisha ndeto ila manena siasa na ndio rifaya to die sine murathe kana no onaisi ila ndeto twanenie sia Raila Mount Kenya itae siaguo tweka umwana ngie sito kega ndio kwati yani kwa mboma na pio twibado tabia mwene the truth ana siasa ni masaube yani asia ndeto sio bongo nikenda maitumie kumina moto kwa Raila ni wasaube na amino byo na Mount Kenya na nicho kio cost kweso hiyo motaingi kwa nundu no maumise ndeto isuma neni matone mandu mo ku ndeto ya corruption nene ndiye kutumika muno lioluwa Ruto na mundu mwe ekola sio etha kwa kweli banaina issue ya corruption
we Raila wathukumie na Ruto niki etha corrupt nela wainake ndo aweta ndeto ya kwitha Ruto ni corrupt kwanza niwe wai bambe au tethese kwitia kivila chosumbi we Uhuru Kenyatta ila wuthukuma na Ruto we mathukuma mpaka mwakaitie kivila the second time mbona ndo naweta kana mundu ni corrupt the first time nikila uswane iyo ndungi wonie kana ni wailite kuweta corruption yolwa mundu niki kuutumanekana na ketha kibo na wikibelani na we musumbi nikiota muskatia kana kaonya public undu intelligence musumbi nayo onya public undu mundu ne corrupt kuko kobikia ba undu matonete public na bate bandu twaona kukobika omundi tukaprove wakana deputy president ni corrupt then uwonekana this is just a media creation ni kindu kitumikite kimuhwe ku issue ya corruption itailite kuwetwa kana ni issue ya ideology number 1 pema obisi alama deal ya na corruption na mebo na nimo mailo kuma yamo ku kiutu ambe kwasya kana ti yo main issue ba isu ni creation ya the media okay tusioke ingi issue ila we unaweta ya the point ila we unakulia isibebe muzese wakulia Ruto maundu asu kwathana asante niwe siasa sio nde ivyetu ya siasa na kila mundu niwe tha ena vision ya balopendo twandino na kila wewe mwanasiasa aweta usioka ingita mundu ukakisisya kana no kiimplementike ni practical ni kitonika ila Kalonzo wasia 24-hour economy nilo kwenda ando mathukome yitu hilo sio katoka kula ni ati hii company sio sia kuthukumithia 24 hours enough itona kuiva yuko uisu wethie ni wasisia wethie kio no nena ni achievable ni possible Kenyans maka pikisu ni uribasa usio ke wasie kio kwasia bottom up nikitonekana na nye ni utabia ba Erastus na kitabia mwedukisia ni kitonekana nundu ndeto ilo no nena ya siati wasisia mundu la wandi baya akoba mbesa daily na interest ya 10% yo yuma akoba mshwari umundi mundu lo okoba na waiba inwa nawa ukaiba 10% ya kila wakoba okay which is very expensive pati mundu wandi manage kiu in 30 days ukaiba interest ya 10%. Onala tuenda kosa mbesa bengi tunenga we 12% per year. Lakini mundu la wandi baya ibidhiwa na 10% per month. Kuwa sisi otethi ya mundu ya wandi ena thina mwingi muno no nyanya sitwe. Kuuni cho kitu no kwa mbesa kwa microfinance na kwa Shylocks akathina muno kethi anda thukumicha biashara. Kuundi no policy yake ayasia enda ndwama nengwe mbesa ni government through the banks affordable kwethe na system ya bandu matona kukoba kuwe tha ibeti ni koba na ikatungana na 10% na tamanengetwe mbesa isu through the banks ila siobo nikenda wethie ni makoba na matunga kuwe yethi achuchake ni possible kusi ndilo kwathana wasikia kwa mutiani wa test ni sindu itonekana ni wazungia muzesi ozu haya FM ni wetu kizionesa takithio wase wako nundu twenda utethia MUKAMBA na chu nundu no cho tukula nasya MUKAMBA ni NZIA niwo nenda kwasyo undu umwe na undu wa bata kula ya MUKAMBA eweka nditethia muno kwa pala tukwasya bomwe na bayetwa pauti bandu baseo yungi nginena no taalamu mingi alati kwaja bomwe na bayetwa auti bandu baseo uzunundu wambe undu wakeli tuketekela na pauti kaja ti pauti uti undu useo naje tuyetambia yakele twaile kwikata twailo manda ngaliko MUKAMBA ilo manda ngaliko to no kwata na yo kethia ila serikali kweza kwetha yivo nuto no tethekanga muno na okwa wingi onakau nugwiwo ozangi anu mekwazia mbalazitile ila zienekewe mezani no gwebinda nithiendete nundu chuma ki UK twambia
ni kwisindu cia bata muno cia uteti sikwithiwa kwiyungana ciama na kulika chamani utekwikata utekuma kwijuma gitu athiu uteothingitha witha we bujuma gitu athi sindu icio ni ciambiie kwibanga yu na tienda withe sindu icio ciambie kwibanga Yes. ni ona itu itibangite na nienda kwacita ho undu wa mbebe kindu kimwe kinethiwe Kenya kiseo muswada ukwigua unabetukithagua wa ciama cia kisiasa pe kindu kimwe onaetie ja bata muno andika na yu wewa yu kwa wingi wewa teikaya muno akamba nundu sindu ila tunenete na serikali tuilo tunenete na coalition ila twethwa nacio paibandu twandika na kou wote mewote matunenge mbeza malagwati megalo lakini mbona bandika niona makaono wa saini na kivutha megalo na mbeza na ni utaibye nesa kana Yes. yunindi kuandika nitwe nesa na nipetikilie kuandikanwa yutu iyu kwa upa ikindu cha utelemia mukamba no athi you know athi kwa onaka ba kwa uda no athi pa tena sika nundu pesa ndu sibu cia kuandikana aka ba ku azimio Kalonzo ndaile kutela maithi ba nundu nitwezekana kindu kila kikaandikwa kigetha kipo nundu ketha baizi ndu nandike ndwitho thiigwa waipa yumire ndu yumire no azicie neza no wene ni yumite nundu pembeza ciumie na mbeza la cio maya kwata Okay. sisia nundu ni analyst Yes. sisia uda no icio ko azimio ukulie Kalonzo akelekela pa petha ba iliata no yambia kuanalyze andu ala meba uzizie kwangelekanio na nicho kuwa mheshimiwa muthamana no kwa pinde ya no natatio muno kunena umilete pyu amwe ati yo ithipa tengwe pandu abeta wauda ithie tupingite nundu kwanza mudavidi nunokira na nai witu na no lazima te munenge ketu na bayo nuketo na kuya kumunenga ketu na okiembe waku yuko yune tusu izingali yulo kweza kuka ona kirate na utavidi cha speaker ni jawe tangula ticha Ndo Kalonzo mwene nuna neni yaze kuthuko malangale kwezu mwana oyebo ana izio azanda na ngali kwesu akathiba una yekalabu etele atonde kuthato no kwato zumbi yune ndomboze 10 years nendo mbomboze ulotwika muzumbi no ni Ruto atona uzumbi gebinde yana ata 10 years ko palaba ya Kalonzo tona kweza otatela Kalonzo no kwato zumbi nipa ni after jao 10 years na ndo nakutha zumbi gili na Mudavadi akazumbi na Mudavadi na agetha ayenda agetha nata igome uzumbi bakube zibine zikulu nye ndio uzunge basi ni makolete kula zeta analysts ibinezi yo theine kangali kweno ya azimio ula muzumbe no ula ukotwa nga mara muzumbe no Raila. ola ukwewa no to no biko bandu akazio Kalonzo tosho lakini tena ambo mathakiu aya akasumbeka yine wasumbeka ayilo zumbeka ibinde anata nendo kutebya nuto na katiba kaidio 10 mbino sumbu kwa ita lakini wasisi niwe yumundu musukuma neza akamwe ati we ningu kwara kwako lakini miaka 5 yathela niendo nandikie bandu kana ndukaonga mengi withia nundu miaka 5 thithela etha tinya ngwigeza abu na etha ite tu inondo yena 77 ona agele kwira noete kwa probability ya mundu la wi mheshimiwa Kalonzo amusioka kwetha atona kulikila bandu ba ili hata yani masukulu zune mote kula sema kindu twita ai ipinda yukite nikano ukwetha ni wegeza kwa kule zo ningali kweno petha ba ili hata na ningali kweno petha ba ili hata Okay. na pe kindu cha mwiso kiweti wene mheshimiwa Yes, mheshimiwa Baluka ba unama wa kwa thini coming MP Kibwezi West ni utabizi oba ati kiimani wazizia kiima kiyangima note kiyongima note onotewe yani kinezo weta na ndukeze kuwa ni mheshimiwa Baluka kiima ni jeje ni ja UDA Kinezo weta na ndukeze kuwa kana kiima ni jeje ni ja Azimio kinezo weta na kindukila kwanza chose nyo nye FM nina experience ya kuanalyze maundu motongo for more than 20 years ndaigwa na kwanza manene ndijeneza nikwisa kwiwa mundu wakima ayasye kana ningukwata itinga koko na itinga no ithi state house ndiaiwu nindi newiye kwebinda yambe
na kwanza mene yenye nesa asumu wa mawetwa eli murathe awete ye kazarani ati ni gitwe ciondu twakwanangie na ni gitwe twande tucia ukuse upya na mundu agele kanini kega nena aciai kundu kuku nthini jeta kwitie ndeto isu maundu azu mathuku na ito mena na ni gitwe ukuse upya na ni nacie icie ni kwache ni ba yangale kwa Nyandarua kana itha Kioni Kioni iyo Yesu pe mundu mona pe mutongo mona izi ati tenda utelemye ciana siyetha sikilie tazia Raila nusu na sikilia nondo ne siokea na yu nondo teto isu ni tete ciondu twanenie ne kana andu mambia kukia yindi endo cio kapo andu ni tinte bendo teto isu magwetekele na si siata kule zia ngitengo na si siata kule ende mundu wake mabange tata we na ni utabisia pa wipezela kanole na ni uzikile cha dunia makona kewe andu asuke thama ya kuna keu maizumbe kwa miaka 45 305 na neza azi amukamba kuamuka ama ne ati utongo inzeno tekwenda kutumia wakwazia abomwe na baletwa na beke ndo mheshimiwa hawa tacha bata muno atongo isaingi maiyae milengo ndi mheshimiwa akazia ni wa chapchapu mheshimiwa akazia ni wa UDA na kwa FM ngaje ni analyst na njaje kwa tiko mnachukula ni utongo iwo kamba zote elekela pa nundu ni utabizia ba wazizia mheshimiwa ni wazi andwazu ni mazio kangite netina ni onde ndugaze banga either ni mazimio kana ni ma UDA ni mazio onde mazio ke detina na ni mazio ke netina nike medele muthamaki wo ula wi State House ezo matabia ati tikathiuna na ni utabizia ba nundu mundu wake manene mwese na kindu kila mundu wake kituma akuna kula tikilo kwenda nikilote kwenda akatapwe neza ewe ati yuko ebinda zi tenda tikala tatete osumbi lakini tikwenda we baza ko utenda mundu tomo monenga ikala na gwemyaka yana na titungo osumbi witu tisazawa na ni utapisia pa kindu kila keima kikatapwa nundu pa imundu ngi ukatapwa ekajo nundu na ruhizo yo manena azana zo tukusige muigezo ziwa ndo mama India nundu yandike kabana kila makatapwa makamuka kwa ja ifa kikebo chelekele ngaliko ya UDA makamuka kwa ja 90% bayima kone kula pa na ifa kikebo chelekele ngaliko ya Azimio makamuka kwa ja 90% makone kula pu na mathenuka na ngotabije ba kainga kuya manango pala ki makielekela ki mabala kielekela etelo sumbi odhiba asante na nengi ulawati ya siasa ne wailo wakala FM waweta na hivyo ni tuwezi nesa na nyetu zia ite tukona muzumbi Uhuru Kenyatta muno ayengemetwa bande wa Raila kila mundu ne wene kiu na kuyana na analysis ya FM na wazi kana pala muthamaki woti muzumbi Uhuru Kenyatta ukaje bane bo wazi 90% kako nabo na hindi mo vyamo nenda to comment on the same yes nenda to mine you by su the Central Province nenda kwasia nimese ubo wa siasa muno na imese kure mani ya siata na nase icho kutuminate ile example ya mbitia ya mundu kindu kimuma ile umana kana maiti kila ku pronounce mapema ni kanamo me Kenya yonde kila bandu Kenya yonde na maybe to main investors kila bandu makuna serious business in the coast makuna serious business Nyanza Rift Valley kwa umo ni oemono mayenda kwi pronounce tu hali nundu one kwi pronounce tu hali imanisha embene nduka kwa mundu uteka katika mlengo sio waka ndoya mkwati me twendo tungi intricate ithia kamba tutetu nimeze kana embiwe nduka yake ze bandu fulani yakakuwa na ndenda ayazie biashara atol nimeze kana ni oyo ugethia mayenda maisamewa nimo mailo usameando usamea ni in case undo matwe kama mulengo na muima samea mume na nyote yekona kwa nicho kitu mmandelea their decision mesene decision yo wezaona ya mekiwa emwe pap madizaidi either kana me Azimio kana meja mehunda anani asiesu ni yo ya earthquake you know ya mundabati ndinai
a serious earthquake. Na wenda umane memulengo wiva be kitengo magita Mount Kenya Foundation. Kila kitongo wewe na andola momita from Central Province. Aladhui, serious business people. Na andoasu vindanileta vision 2030 taeki la godho ndiye ndo ndumia statistics izuba tedhi katika economy ya Kenya makwati te percentage nene ya economy ya Kenya. Andoasu maumete ngalekone percentage nene muno ya economy ya Kenya. Na kwa uno mpaka okeza kwithi ya mota moma kwete percentage izu mena interest nene pio ya mundu lo no tuka muzumbe ya Kenya. Kwa hiyo lawe zaona maenda kuegemea with the ways interests cia Central Province cia bau na neasia most of the times andwala owners of capital, andwala owners of the economy man decide kana menga liko fulani onaembwa ti moinge ke voters ni makodha aidha mena influence nene muno ya kula sika kunwata. Asante. Na hindi atongo iniona mazame tuna umato nyamongo tu saa 6 na ndateke yemwe ndiye natuike wa muno kala tuiselewa muno nondo na twamuka mande twende na kwa kandi na hindi nenda tuminukililie uno ya senda bisi FM masabu asu kweka Kalonzo oso sumbi kwa Raila after 5 years ni mekiwe tene ni atho ni maitu make mani. Aya onona ke osweto osune bwana Daniel Ndwiki uloko ete kibela cha MZIA ba mulolongo sio kimo wote nikatombi wa taxi mbitini kitwi Kalonzo ni motongwe na ndi mheshimiwa Mbaloka ninatumira tafadhali nilizoona mondo mako kweta akangu nenga ndateka ile nisema ukwitumia nesa kila ndo naponena ni kwamba kutongilela ndetela FM mwanena tuikendo kengamba ijitu nondo siasa ni musolo na tuyasolele that is the fact pe mauwa memewu na nitwailo metikila titikile ugo suta kamba onabala uyo tiyasolele nondo wasisia Kalonzo nde isonengwa namba ile either in UDA kana in Azimio na Kalonzo atwite ajetia kibela miaka siyonde na ye mutongo yula senior kothe yawe aende aketi kibela aende akekale bwa tethesie muno atena mwana onomwe ethale ya muno kuwa sisia formation ni isu siyonde ate mwana nye kuwa advice yako ela ndo mutabia ni omwia ekiobiti relevant oivindane yeye mwe nikenda baada ya miaka 5 ukakwetia kibela nundu aya makekia wo atweke deputy nikenda Raila awe beta deputy either na vina wo utweka musumbe kubu bate mwana wa Kalonzo supporting Kalesu is also doomed so whichever way option yake ni eno kwa unye nasie kila ndo nakuya akamba yu tumikie nundu ba ubate utomboi na bate usumbe tuituka kunie kula situ kwa UDA nundu ni twakengiwe ni Raila miaka mingi na sindu ila FM nunena aitie ni maandikano Kalonzo andikanite sindu mbingi muno na Raila na ingi ka deposit wa muingo na batiki muona kimo watia na kibwana ni wa signate sindu isu ena professor Makau ku sindu isu tu sisi kana isi asainiwe na Raila ndai respect ku tutiko na hiyo respect this time round ku whether maandikano kana bate maandikano ku trust Raila ingita kamba is a big no. Tuende to support UDA na tu support Ruto na tu negotiate na tu sainiana nake kila tukakwata tambai ya Mukamba. Asante. Ni movia mwana mheshimiwa watu meandatika ile exactly FM ni zinwe zote meandatika sia kujili ba ni movia ni twanena neza na mwithukisha waitu musyaisha waitu simone mawoni kila bandu twetuka movia nundu wa kiutwa etho twanena pamwe ngimina nienda kwa chetau nitu nuseo ukethia nitwa mantha ngwatanio itona kututwa usumbini na nini thitwe nginena na ningutungilila ona ti lasima na ti mubaka Kalonzo aketha either emuzumbi kana aketha emunini wa muzumbi nundu kwanza yuteilie ba mundu la wetinga serikali ni ya uhuru ni unikite kwa sindu sike bathukanyo
indi ndeke velo na kimwe ateo kila wanengiwe cha infrastructure na nikitetha cia andu make kwa utende kipila cha mutongo waitu kitona kutethia mbai kitona utethia andu maitu onthe ugethia mukamba ebalawe ni watetheka undu wa katatu mheshimiwa u anena kindu kisio muno ta analyst nitwa iloma na kana patengwe mbai ilengi ni kwete otuchenga na pe ikundi tatu siembe wa itu tendo mandondu in fact nina tenda ku mandondu ti uthengeane nacio kigundi cha mbe ni cha kimani ni cha mania gwebanga ni cho gwa kena miaka 35 kigundi cha kile cha Rift Valley ni cha mania gwebanga ni cho gwa kena miaka 40 na nena kigundi cha katatu ni cha Nyanza na Western ni cha mania gwebanga ni cho kuona kuma 2002 na 07 ona masindwa matume ya namba sio kuthengea serikali nundu yugoiwa Uhuru Raila nunagethana na Uhuru anaye na mbunge maini papa kuwe miongo thana waksiane cia na alama ma waipata cha mbunge pakuwe miongo eli yugo mundu yewe na andu miongo thana mwati ndukeze kwazia timo thei ena kendo ni matume ya namba zionesa na nendo gutabi ikundi uzi itatu cha mweso cha mweso kitawa cha woria na andu ma northeastern andu asuma ungama na mayungama na mundu woeja na mayaje kula yote ina eja tafadhali nitukwenda ta mukamba tisioke mesani yokululi na tiasia nitukwenda utungia ndaila tutuye nayo ta mukamba na tuinenga ne mwana wakwazi ati kuundikila mundu na balo kwenda lakini twavika baayulu tunene withie nitwamana undu tutona kwitha twipo na yuti kwasia ngimina pyu yue kanini kwa ndaia ibinda teina yo yingi yuti unena ba ibinda teina yo yingi na tafadhali aishimiwa tano kuona pesa nyindi nawe tau pesa makwata mateka mutongoi makamwe ati aye nduka ikwetekanana na kiu nundu pe kindu cho metha mathenda motandu kana ila chama chuki kwithwa ila uwenda baya chama kitu ko kitamelwa tafadhali o ila tukwete kunena kindu cha muthembozu no siokethia nitwethwa na masilai mamba hii o pamwe na alama muntu nundu mamu tumetha mepo asante muziaizia waitu ni mubea mwithukizia waitu ni mubea ngaya kwegena somba kama nalonge tukona baadhi ni mubea muno friend brother thank you no abetu jana teka lakini sawa mheshimiwa Maleti twemina tutyo bau vema kulo maingi nethiona kwata na veka bina tunekitengewa yakana ngewasya ndawa ba sibitali na wabigiana kwazekana twibika wakatatu kana wakana chuma kiitwa amina ndawa ni kwitha ibikite nendo konifamia mwene ndi yolo akiu na wene natosya kusya muthia kangu nenge ndateka itatu asante nenda kwasya kana nena nenete ulwa ndawa kupika katika hospitali maito na nanene iye katika assembly ya county assembly ya Masako na yule langu naye na bani enda kwasya ndawa ni siabikia by Thursday niwezi abikia katika hospitali maito na nitunakulilia madakitali makicheka na ona dispensary zile zi katika rural areas huo yande nebyo nisiabikana ninotanu kwa sekana dawa hizo ninabikia kila kingi tunakulilia dakitali ola munene minisola ungameovo wa witi twamwea tikwenda dawa sioka makanengane ikathela nithe apena gap on a cow problem in nine then our best on the from the national government those in the way never national government do okay they need any and devolution ever look okay they you ta you langu na you besa ila to ila ukwata besa si December you January ni the lu lakini tayari ukwata besa si utukumethia in January na on January ne getata ne mbeti kwa problem mwemoto edho nayo nundu national government ni umya besa hizo na beka trick matume yangu enda utavia nende ba maetae maseleti natoka ubika June ila mwaka ubingwa wa mbesa mayeta imbesa sionde umunde o meze mwaka wa mbesa wichibungwa within 2 days watu mbesa sia muthembozu we there onandu ba contractors ona baiwe okunana sio isio kaika swibo to the central bank kala kangi ngwenda uweta ni uloya andu meta wa community health volunteers ninaigwa mundu aweta ba Maleti Elias tabia Maleti CHBs na maivia matuko 31st man December na you tena mubango wa maiva every time tukwe ba kumima account
nao tukaiva CHVs Okay. tenolo naivo ni kwethwa meitwa community health volunteer na yuwe volunteer volunteer ndaiva Okay. lakini tuna vendo yekiu tuambe ometa community health worker nikenda wise kwithia system zitu cia web cia kimbesa ni maiva cha mwezo nekana yes. nye maleti ngetia kivila cho ngavana wa Masaku nikenda noselela bala gavana mutuo na bikisie nambatie Masaku mbeange ondo yu na sisia ndwala tukwetia kivila cho ngavana mundu la ino tuika mwingi pyu eta wa maleti whether you are the serikali ni miaka 30 no thukumie deputy governor no thukumete minister of finance no thukumete minister wa infrastructure no thukumete minister wa kiwu na maundu ange maingi wo mundu loto naosa Masaku na kamisembia kwa mituki ate kwebundisi eta engineer maleti ni asante aya naende ni muvya muno atongo ina ni muvya muno mundo muzeze nondo akolole kumbia siasa kumilatu ambie nginyambo tu avika muthia saa 6 na ndatika 10 ni muvya mwanya nondo watamanya netu kwa masaa asweli na ndatika 10 twetha nake mheshimiwa engineer Francis Maleti munini wa governor county ya Masaku na no tangaze takwete kivela cha governor county nino ya Masaku ni muvya muno mheshimiwa nondo wakuka na kwetika witu twetha nake Fred Bather FM mtaalamu wa mambo mauteti naende twetha nake kavinda kuthikala kange na twetha nake mheshimiwa James Mbaloka ulotangaze takwete kivela cha Uyumbe Kibwezi West county ya Makwene na chama cha UDA na kwani Rastas kedo kwanza mo ndio tuongea muvea museisia na mwithukisia na muvea we mwanya kwa alama vikiana kuendelea kwa ile kuombea siasa director kanini naende